Za mene ovaj kurs bio izuzetno koristan zato što sam saznala dosta novih stvari, između ostalog neke stvari koje već koristim u MTooL sam prepoznala u Scrumu. Također, pošto sam već 10 godina radila u MTooL kao developer, saznala sam da sam i neke osobine koje sam tokom svog rada sebi prepisivala kao negativne, da u stvari nisu negativne, već da su u potpunosti u skladu sa vrijednostima koje propisuje Scrum. Izuzetno sam zadovoljna atmosferom koja je bila na samom treningu, druženju sa drugim kolegama i shvatila sam koliko je značajno imati razumijevanje za sve ostale članove tima, sarađivati sa njime i u svakom trenutku se staviti u njihove cipele i razmisliti zašto oni daju zahtjeve koje daju. Ono što sam sada uvidjela je da se nalazimo na samom početku, da je ispred nas jedan dug put i nadam se da ćemo imati priliku da pohađamo još ovakvih kurseva, ne samo ja, nego još puno kolega iz MTooL-a jer će im koristiti svakako.